gawe pulang gini doang. Mana lebaran teh refreshing. Langsung tah gawe. Lembur rehe. Bete Gusti. Soge amun loba duit mah. Mau bete meureun. Jika ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Aduh, salah air serak nih. Coba naman keserak mah bisa masuk audisi dangdut aja. Isi, keren tuh ya. Terus sedih amat. Woi! Sial. Datang-datang siang nganggu aing. Tadi saya pusing ya. Kunaon sih? Sia. Bete aing pan bete. Kieu bayeul boten mah hariling lebaran. Aing mah langsung ronda bae mana. Hansip. Biasa bae tuh ngomongna langsung dari muncul. Atuh ieu geus biasa bae pan. Eta mah kelepasan. Atuh mun kelepasan mah ulah nyampe ke hujan atuh Hansip. Oh, hampura. Tuh deui itu. Ih, emang geus ulah ngomong mah. Heeh, hampuranya. Aku pusing atuh. Kumaha carana? Lalaunan ngomongin teh ulah ngegas. Tadi ge lalaunan. Kunaon sih sia sebenarnya? Aing beda solusi aing butuh healing. Healing. Ih, siapa? Boro-boro healing aing jadi mah bae. Nah, maka gitu pan. Aing pusing. Aing mau jalan-jalan, teh healing. Pusing di lembur yang sia bae. Yang kos gitu bae tah. Sia di jeuleu. Aman teh bosan gitu. Pas sekali-kali aing kudu healing, pan. Kisah. Ya, aing boga ide. Ambil saya terhibur. Ide naon tah supaya aing terhibur? Lah, kepercayaan masih sama sok aju ngerjain aing. Teh, ima bener serius. Iya game mantep bener. Bikin ketawa, bikin ngakak, bikin sakit perut. Berarti hiburan game, main game. Iya, cuman ini mah bukan di HP, tapi game mantep. Itu cuma main doang atuh. Terseru atuh. Untuk penlobaan, kayak ajak baturan. Itu berat ya ke mana? Iya tuh geus teh hayu lah ajakeun kabeh. Ayo tuh, aing bete ayo. Bukan aing bisa surian. Iya. Lompat ke mana kotok aingnya? Duh, kemananya? Kos nuau tuh aing jelema. Tuh kan bener. Ulul. Edi dia siapa, Meng? Ngopi. Hai komeng. Naon sih di dia? Hah? Ditawaran? Itu hayang aing. Bisa nawaran, men. Henteu. Sia keur naon di dia? Oh, hiji bae teu naon aing mah. Iya minyak hayang. Minyak. Hah? Minyak. Kudu aing keur naon kotok. Minyak. Kotok aing leungit. Hah? Nyelot tuh. Dinosaurus. Ya, siapa? Bercanda bae. Emang aing ngomong naon? Orang nyawa sia kotok aing. Saya dari dulu tuh sembuh Meng, budekna. Atuh eta bagus. Emang kudu liburan urang. Dan geus aing nangan kotok heula. Kadia gitu doang. Budekna kagak sembuh-sembuh. Oh. Dengan kotok ke gunung-gunung. Mau aya kotok di gunung Tariris. Ilokan kotok marwah simbut di dia. Mesya. Geus amat sia lamun sia di gunung. Mesya mungkin montok bae sia. Mesya lain ragan. Jahadat di mana yuk? Ngimpi orang aing. Jahadat cek aing beneran Mesya ragan. Mesya di impian geus ya. Montok kamu aslina. Ya, sia namun Bete pengen ibu aing nyanyi. Boleh, Pan? Tuturnya. Oke. Jika ingin melihat ikan Di dalam kolam
Tenangkan dulu airnya silau. Urang tuh bebeja tuh urang mah. Sat. Komen. Baiknya mah. Sia, keron sia. Tembalan pan. Ih, baru-baru aing lembalan, yang lagi ngiscangkel aing. Sarua aing ge. Tapi main ajakan main iya game tadi, hiburan tadi. Si Kumang ngajak ngomong kenapa nama budeg. Pakai HP. Coba gerak aing ban sama apa? Aing gitu nyekel HP. Si eta Ih, heunya. pura-pura sia. Ketikin tuh ajakan. Kan ngeluarkan HP. Weh, duduk di foto aing. Gerak, beh ganteng aing ya. Beh montok. Resepun ke aing. Gerak. Ih, pan. Ulang can ngomong ge, geus salah paham. Geus naon ketik ketik tak ketik. Oh, geus kegeran ti heulanya. Ya. Tah, Pakai kamera harap ya? astagfirullah. Ya. Baca. Hah? Baca. Oh, Nyana. Ngewe. tak baca. Aduh, aing langsung dewa baik ku si montok. Main game. Oh, main game. Heuh main game. Lu mau sia? Oh, aya awewean. Aduh, resep jasa aing main game aya awewean mah yeuh. Apa? Kau lah ho, mau punya daek ho. Heula ajak bela. Cangkel aing. Ayo, mau kesana ngomong ayo. Geus ulah aing Punya main ayo. daek. Geus dah paling dah ayo. Awena gelis tuh. Atuh geus bela. Satu jengkon. Nih. Geus tuh terayu. Ya, turun. Pandanya parah ya. Tenangkan Dulu airnya. Kan malah sesalawatan sih. Oke guys, di sini gue mau eksperimen. Gue lagi di lapangan bola. Jadi kata orang-orang di sini banyak ular. Gue sekarang mau eksperimen menangkap ular. Ayo guys, ikutin aja, oke? Oke guys, jadi di sini ular tinggal satu lagi. Tersisanya udah mati. Gue kasih trik and triknya nih menangkap ular kobra kayak gimana, oke? Kayak gini guys. Kalian perhatiin guys. Wah. Ini guys udah ketangkep guys. Dan sekarang gua lagi megang buntutnya. Gua sambil tengkurap nih. Gua cium guys, gua cium. Namanya juga eksperimen. Manis guys. Asli manis. Di sini bahaya guys. Ular kobra bisa masuk lubang mana aja. Pan, di mana sih pena? Main game di mana? Aku sudah sampai timbuk hilang, di kanak kiri doang. Pan itu tadi di depan baru nyanyi capek. Ih. Ayo. Aku naon sih? Naon? Iyo. Banget tak, banget otak lah anak ieu. Kita rada masuk. Hah? Oh, awewean. Cium itu. Toin. Kan ini naon teh tinggal. Ngobrol kos sama ada, kos di Panji. Tuh kan itu malah laki lain awewe. Saya bukan awewe, Meng. Ah, sama Cicing. baik. Gus, Saya lah. masa kau tadi pergi? Pergi. Guys, Jangan orang gila, guys. Aduh, orang gila, guys. Aduh, anak ieu. Mau sorangan. Saya naon sih? Naon ing? itu Tadi ya. Ayo mah keresan. Tengah mau gila Amerika tuh. Ah, Orang yang di jauh. nyao. Mencikian. Oh, enak. Pan, ini yo ngomong kan awewe pan, kita nyambung. Suara dengeng ini mah delma normal. Si kenaon ing sebenarnya. yang jadi YouTuber pan. Hehe. Udah arep keuneun, pas urang mah jadi YouTuber jauh. Ngau orang main artis. Nyao, orang mah orang kampung. Ngau. Wal mungkin. Ngau sosokan tuh jalan itu tuh. Sama si Padang di Bali. Itu ayam be. Pulang ngarep jadi YouTuber, jadi orang kaya. Orang mah geus biasa Biasa bae. baik. Oh, sarua aing lapar yo. Ya astagfirullah. Iya, udah jelasnya pan. Jangan dulu. Janganlah. Diganggu. Kita sama jadi sih. Gas, Ada inti lah ngomong. gas ya ayeuna mah ilujung aing. Kemana?
Iya tuh main game. Main game. Main game. Hiburan. Ya. Main game non Pak. Ini mah ditipu ya, cenah aya awewean. Nges Pan. Tah anak tambah hiji. Tempatnya di mana yo? Tuh, itu di tengah-tengah. Itu. Bisa tuh ayo. Ayo. Kita coba tapi. Ayo, mau tuh apa sih ya? Tuh ayo. Ayo, turun. Jangan lagi ganggu. Pan, pasti ada helm segala itu. Tuh, nggak lagi game atau musik non bae lah. Amang itu game naon Pan ya kira-kira? Ya, aing jelaskan. Pertama orang gambaring helan. Karena mun putih sorangan, kita nu jadi. Dia bakal dipukul make iya ya, kieu. Nah, nu jadi kudu make helm. Kepoin antrek gitu tah. Nanti tah. Oh, berarti eta anu jadi kata nebak gitu. Meureun? Itu Pan. Tah awewean digetok pakai eta. Lah, bener. Mapan. Nah, eta bener Hansip. Tumben otaknya encer terus batu es. Yuk, kita gambreng. Terlebih dahulu. Itu kan bae. Oke, ayo. Sampai gambreng lah. Om pimpa alaihom gambreng. Jadi Jadi siap. Jelaskan Pan. Naon? Jelaskan ya. Dia pakai helm diuk tadi dia. Cek irah bege bawa. Jelaskan pakai HP jelaskan. Oh, atuh jempol mah menang. Geus geuning. Jelaskan dah. Oh, jadi aing mah suwe. Siapnya? Oke. Puas. The box ya. Yuk tah, saya ngarepen itu. Oh, keudang awena mau motor pakai helm. Ih, aing mah. Pakai HP bayi sampai simpel lah. Udah mah anggeus nas ya HP tahun jemput ge. Ah, ini udah HP lah. Tah. Gitu enggak? Oh, aing teh make helm, tah nebak sana gebu. Ya, awewe. Ya, mulai nggak? Oh, tengah deh kayak Pan ngomong bege. Mulainya. Ya. Peter siap, bolot-bolot ye. Masa pinter amat sih? Geus dah. Salah. Ya dah, geus. Kan salah. Bener. Aing jaga bener. Toing. Salah. Bahaya. Si bolot, ngomong. Aduh. Ilah gebuk dah. Lagi aduh. Kembali asa. Irfan. Gitu. Seru. Ya, aku sebentar. Ya. Salah. Gitu mainnya. Irfan. Mampus. Bener kocak. Jadi. Mau bohongin gua lo. Hai Irfan. Salah. Salah. Irfan. Bener. Kembali. Bener. Hakan depan. Salah. Bener. Enggak, serius bener.
Komeng. Tapi berkotopan. Ya. Pan, kurang jalan baik. Kajian emang, kajian nyapa tuh kayak ieu. Angin itu. Ya. Salah. Ya. Sekali tutup. Ya. Salah. Gede gitu ya. Bukan kayak Ya. Salah. Aduh, puyeng. Apa yang dicurangan ya? Bisa depan, coba lihat apa. Aduh, otak aing tembus. Ih, siapa diseng-serengin. Tuh, jeng ge. Teparnya lah. Ayo, aja. Ayo, cabut.